he lamukena kambe ka Master Xitsonga analyst Leo, of course, play that hello also go Mr. Post the Tower Man vele yo obvious don't call him teka vele na misa like ngove le my location sini kumini unfortunately event ita khaindwa le ka also go Mr. Post straight, so obviously for security reasons ngekombi ku yikwini la ka map vele ngwe mngatala mkhamia le yanana meta directiwa mina ta fika vutisa ka also go Mr. Post kwini eta directiwa ku ntwisa ku ta ku ri fence ta Mr. Post leti nga ta khati ya leswi ni nge fiki ni komba location just like that for everyone yeah. By the way, se swi lungheni swo tala loko se hi kha hi langutisa because even the stage as you can see kwalano se xi komba xi ready loko hi kha hi xi langutisa ku xota swa swipikara va swi place kwalano, but as you can see kwalano a swona ku se xi ready stage kwalano ya na aerial view hi yale as you can see ya stage xexo kwalano swilo swi ti komba swi ri ku fambeni hi ndlela di bohe ku boha swi nga Mr. Post as you can see kwalano, so mhaka kahle swinene as you can see kwalano yeah. A ni vele fike hi tlhe hi nghena hala ndzeni, so a hi fike hi fa so da hi nghena yena hala ndzeni vele hi kota ku vona ku ku famba yini ku sala yini swi ngo Mr. Post walowo as you can see kwalaho yeah. So front ya stage swo ku hala ne I think ku ta ku ri le ku nga na tibaki letiya leswi swi make sense because this side ku ta ku tele ngopfu vele ku hi hala ka entrance ya hala ka hosi ngo Mr. Post swa ku le mahlweni ku nga na tibaki ku ta ku ri ko mahlweni. By the way vompanyasi na vona va kona le the producer ti fikini already, so hi and then swi vonaku view ya kona ya, so ha swi vona na loko ho nghena ku ya ku proper yeah, it's good. Look tirhweni swinene tani kha ni vekela even the images on the side there as you can see na tlhelo la ku tlhoko na swin'wana switulu as you can see ya ku busy na the images vele tani kha ni vekerini kwala mi kha mi vona ku famba yini ku sala yini ma vona mhaka liwa ya hi leswo tani swi ni nga vula na Mpanyasi na DJ Gift va kona okay a hi ndzeni na mina mene nkarhi wun'wana a hi ndzeni yeah. As you can see kwalano ya le hala ndzeni haleni le sound and then ku na sound timbirhi tani swi mi swi vona kwalano, so ku busy bland ndzi swo huwa hosi ngo Mr. Post ku ndwa swa proper as you can see ma swi vona ku na hala ndzeni la yo i deko swi swa masiku lama vundwi swa masiku lama deko leswi ndlisaka swo ku tirhisa switendani leswa so momiwa ka ti-events you know ku tirha swo switendani swa this type ya swi endla ku swilo swa kha swi saseka minkarhi yi va hi kha yi cincacinca vhele ka ha tirhi maditende lamiya ya xikhale ngopfu yes I understand van'wani va run out of business but minkarhi yi va yi kha yi cinca ka ku upgrade ku tirha swo switendani leswi as you can see, so swi vona ku ya swilo leswi proper sasekile diko nto ku yini mina ni vona swi ri proper swi kahle as you can see kwalano leswo ma swi vona na n'wina kwalano yeah. Okay swo ku hala ka hala ku cheriwa na ka hala cheriwa masofa la ka left swi rhina swi kahle swi tlhuveka na switheve kwalano a touch of tradition as you can see kwalano, so swi kahle swinene studio xi vona ku se biwa le ka back at the back there xa ha ri kona studio le ndzhaku le xa hosi ngo Mr. Post tani swi mi swi vonaka kwalano hi leswo wa down loko ri amukela swi ska banda kombela mi tlika subscribe wa ni ngo hetela hi ti-image letin'wana vhele mi kha mi ti vona kwala kha ti famba kwalano swi kahle swinene na drone yi kona swo ku na loyi a nga fika a ya na drone le ra mhaka leyi ngomlawa ku ya ti-fence ta hosi ngo Mr. Post ya nani le va ta mi direct va ta mi byela ku hala ka Mr. Post kwini mina ni nge kombi location la hi leswo loko ri amukela swi ska banda kombela mi tlika subscribe byela xava movho u ta vuya u chada loyi a mhaka na murhandza a chada ku na mpfula namuntlha wa ni fonela hey ngati u ta ni landza mpfula ringi tshama ka ringi yi pfule nje u timbonya hi yona u tingwenza hi mara yo dumisa famba gwimba